Čaute moje kutiatka, moje vnúčatka, ľudia, ja som Elvis, pardon, to som Hareček, Sakrko ešte, sorry za to, nevadí. Takže vás vítam v takom videu, dneska budeme si opakovať zase multiplayer video, lebo vidíme sa až v marci, kamaráti, vidíme sa až v marci. Potom sa vám páčilo jeden video, druhý video a druhý video short. Poďte sa hneď na to kúknúť, aby ste nevedeli. Budeme dneska také multivideo krátke, chápete to? Už sa až vidíme marec. Už sa my sa už nevidíme a sa vidíme až na budúci rok. Marec sa vidíme, to je na budúci rok. A ja viem, to je tento rok. Takže na budúci rok sa vidíme, takže. A ja viem, chápete to? OK, kamaráti, OK, ja vás ľúbim, moje koťatka. A ja vás ľúbim. Áno, ja vás milujem, OK, moje kamaráti, moje koťatka. Ja som milujem. Dajte like, odber a vidíme sa až v marci. Ja sa teším, budem aspoň mať pokoj od vás. Yes! Teším sa. Din din nan din 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 nan din 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 tung 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 multi video bum bum. Dobre, neviem dýchať. Dobre, asi umrem. Ja si srandujem časy, ja som nezumrel. Ja žijem. Ja som milý. Dajte lajkčíček, odber. Aby skápete do rána. Tam nedajte odber, skápete do rána. Ne. Dajte odber. Prosím, daj odber. Prosím, aby si neskápal do rána. Takže multivideo, takže to bude multivideo krátke, lebo sa vidíme až 1. marca. 1. marca sa vidíme. Takže tu z dôľ nebude videjko, ale vydám aj nejaký short. Ale nebojte sa, vydám aj short, netreba sa bať. Môžem nejaký aj short pridať. Short pridám, hociaký short. Netreba sa bať. A budem 3. marec bude videjko. OK, video. Aby ste nebojte sa, budú aj shorty, ale sa až vidíme 1. marca sa vidíme, OK? Takže majte sa pekné, čaute, užívajte si pekné prázdniny aj víkend vám prajem aj prázdniny. Vidíme sa v marci, čau!